Ay, di mo nakabulyong. Ay, apoy. Okay, Diyos ko ka mo ilituta mo basitin na ta. Nagato mga pinpindutin tato yung amin. Iladang ako pinpindot dito yun. Marami kapay. Diyos ko. Okay, sabay, upat apo ti messages nga pag ti messages show. We have the MixLR, that is cellphone ko, Facebook, tapos and the text line dito yung Sweet Radio. May sama nga message. Good PM ading June. Pagitugtog mo man tayo pinalakang atok ma'am. Kablaawak amin nga empleyado ti Barangay Rizal. Karaman mo at amin nga barangay officials. Kablaaw, nagapukini. Kagawad Nestor Soriano. Ay, ni kagawad. Good afternoon. Tugtog-tugnod na reunion dan niya. Wan, ito ay. Kagawad. Miyembro si nagkakaisang pamilya kunanan sa dita Rizal. Okay, good afternoon kata kayo amin dita. Apo, thank you very much. Apo, nagsaya at kanya ta kita nga pamilya. So, pay. Okay, dita pay ni anak kong kunana. Kablawak man apo ni Lolo Eduardo ken Lola Sabel nga Ramelo dita Porksiete ti Abra nga agdingdingeg ti programa yo. It's me Karen Clarin ng San Antonio. Paki-request ko man ay apo jay pinalkang atok ma'am. Iso nga puro pinalkang. Nga ko na nitatang ko nga nagwapo. Good afternoon mo at kini Kapitan Tolentino of Rizal, Santiago City. Nagapo kini Malvin. Kuya Melv? Wow, ay Kuya Melvin. Medyo papapigsamot na kaya nagbalin niya. Agkagawad. Agtanod sa DJ. Di kaya na. Siyatot mapagasatan. May kantakem. We also like to say good afternoon to Odessa. Kung nanani agbibiyahe kami, Uncle. Kat agpa-Manila now. Rapa-up ka no. Kung nanani Jojo. Pampariing to drive. Ay, jadi na kami. Ingat Sir Jojo ken Ate Odessa. Okay, kangarod. Dahito yan, jay tokmom. Ato ti nag-request ti pinul kang tinok ba mga palkang? Para kanya yung abo. Hello. Isa na ta. Siyempre. Nabayag akong to'y lubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kunkunadaanan. Pilin day di tatang. Ayan akuin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinalkang. Ay nakitak tao. Kanya nga Ay nakitak tao. Kanya nga Ay nakitak tao. Nikti balayo. Intaman agi. Intaman agi. Intaman agi. Iuli di kayo. Ay anyan nga or. Ay anyan nga or. Ay anyan nga or. Nosti unikyo. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Nagdakel tatol. Bektala ka sa'yo. Nabayag akong to'y lubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kunkunadaanan. Pilin day di tatang. Ayan akuin kakadramanan. Gayam tay nananam. Tay tukmam apinalkang. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Aprosak mantaso. Puti punganyo. Okay. Nagpo daw talok. Nagpo daw talok. Nagpo daw talok. Lupot akinupin mo. Nagadongabol. 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 Sa tapan tiling mo. Anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Pisyal di barrio. Okay, magitong tamantin na saya. Handa kong apo tumatawag dito yung text line. Tapos mabasa may dagiti kapakablao. Kablao yun. Okay, thank you very much, amo. Kanagiti sumursurod. Nabayag akong to'y lubungin. Jakpay naramanan. Jakpay naramanan. Tay kunkunadaanan. Bilin day di tatang. Ayan akuin kakadramanan. Gayam tay nananam.
mapinalkang gayam tay nananam tay tokmam apinalkang. Okay, Apo, dahil tatok mo mapinalkang kat insurat tay pagayam mi nga ni Reventor Lagmay iti Kawayan City kat tagsang kasat nga na rehistro nga sonata ito lang Apo ayan tayo Isabela ayan kat iruwartan tay papugtuan ta nga sonata for the price of 300 peso load adito yung arod Apo dito papugtuan mi nga sonata kada kayo. Aguro katabiro ko lyrics na tabakan to kamalita. Ipagaman daga jay paganurutan balong. Paganurutan. Anang paganurutan na kanunag. Okay, dapat Apo iti nilaon iti text messages yo kat your name, your address and the title of the song. So paki-reset mo lang data kuatan tabakanus. Maday makita mo dito kan Agad para mag-sampan. So karuba for the price of 300 pesos iti umuna Apo nga makapugto da ito yung sonata. Dumungag kayo nga rod. Taadid to yan. Pugtuan niyo. Ilokana anak nuan sudi sa patamay nakakapati tuy pusok inakin ka di kari si kalay ngawan sa baliti inak ay ayatan ken pagserbyan tumpal tanem ay wen Ilokana ana emma jak tuagayaten no dinak akluneng Ilokana ana rekta jak tuag biagen no dinak ay ayaten Ilokana anak nuan sudi sa patamay nakapapati tuy pusok tinaken ka ikari si kalangawan sa baliti nak ay ayatan ken pagserbyan tumpal tanem ay wen Ilokana ana emma jak tuagayaten no dinak akluneng Ilokana ana rekta jak tuag biagen no dinak ay ayaten ay wen Dahil tangarod, titagdat lang Apo nga sonata. Kat Apo, sino nga makapugno? Makapugto. Agur ka man. Pasaem. Agur ka. Nini, nagaduda. Gaduda. Apo na ente Aileen Dizon, tibilya Carmen Ramon Isabela. And the title of the song is Ilokana. I'm sorry, ituloy mo lang ang plancha. Why na, muna ka, baka maplansya. Okay, from Laymar Martin of Andres. Fugu. Andres Fugu Jones, Ilokana. Ilokana, iti title na. Malimot lang Apo. We also have here Jean Baltasar from San Ramon. Aglipay Quirino, answer is Ilokana. Okay, wrong. Michelle Carganilla or Ligaya Aglipay Quirino, Ilokana Anasudi. Ilokana Anasudi, iti answer na Apo is wrong. Agbasa ka pa eh. Okay. Brian Suyat, nantap bagabag de Vizcaya, Ilokana ana imma kunana. Okay, sa bali lang. Sa bali. Apo. Kung ayon sa nalaka iti title ti Ilocano. Mila Salonga of Rosario Santiago, Isabela, Ilokana. Ilokana kuna namat. Okay. Jerome Bascos, Cordon Isabela, Ilokana. Kuna namat. Okay, Malilatta. Malilatta. Sige pa Apo, actually, makita talaga ito yun Ilokana kuna na, Dimple Tadeo of Maria Clara Difon Quirino, Ilokana. Anasudi. Nga Emma kuna namot. Awan Lata. Ilokana Anasudi. Ilokana Ana Emma. Ilokana. Mirna Ribolledo, Villamar Socordon, Awan. Lady Mendoza, Caloocan, Ilokana, Made. Mark Paul, Kabilangan, Inanama Alicia, Ilokana, Madilatta. Okay. Cesar Andres City, Santiago City, Ilokana, Kunada. Ilokana nga na kung kunada dito. Major Pascual. Luna Santiago City, Ilokana nga na Rekna.
Nepengay. Pamulinawon. Di may isa, pamulinawin ko na naman. Apo, aya, awan tin. Awan nakapugton sa. Gurkata, guray tapay tinagad nga text ni. At dapat dito ini, Gurkata, kitang tamumpay. Sige, basa ka tayo mo. Agbasa dito yang ko. Awan ni. Awan nakapugto. Duli manabat, Burgos Ramon na Emma. Awan. Okay, awan tin nakapugto. Apo. Pamulinawin, Ilocano. Nestor, kung naman ko yung Nestor. Ilocano nga nasudi ko na Naku, ko yung Nestor. Jomer Patalitan Rosario, kuna na Ilocana ana Emma. Awan lata. Gaputa imbagata tin na Emma DJ kan tag isumot ni ibagbagadan. Okay, abo dagito lang. Kita man ente Ellen Dison ne. Inulit na ano na. Ramon Isabela. I won ka no title na. I won ko tag I won. Abo, awan ko nakaala. Kas na ko nami, tiganda ti 4 duwaw kat pabaknangan tayo ti literatura, Ilocano, babaen iti musika, iso nga dagituyen ti samples na, awan nakapugtuan. Atay dungdungwan kantong pinugton day di, Tagayam. iti pamagat na nga talaga is, Duaya ni Ayat. Dahito manan, kinantami nga kantang adati I won na. Sige, keep on guesting ka, Aruba. Kat mangkansyon tamanin sa balin bayat ti panagururay ta no dati makapugto. May samang pa nga sunata nga karaman apo di second album meeting kami sagot kita kayo. Bayat ti nga ro. Natumpalan ti arapa ako mga asawa. Analap sa arumarampan Ulandis nga buok ramramay na kiman kandila Lupuan ang namsek nagmaris raban Usipit na labaga Sumungat ti alta ay nagswerte akun kunada Pisang ti trahe na butaw ti bukot na ay nakalaplap pa na Kastala itibiyat makatawan nga agdenden na Ay nagseksilat tatakas trimet ti mandar na Inkaman mamisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagat ti paraangan Inkaman kalanga Inkaman kalanga Inkaman pa'y aglabagat kalpasan na inkakirkiran kusina kensileta Inkaman kalanga Inkaman ay nagla inkaman mga asawa Anggem sa balimet den titurong jak ni namnama Barbaring mamaliw anos kendungoy pa ay kulata Tawen man naglabas isulat at man mandar na Inkaman mangisa ang kalpasan na inkaman pa'y agsagat ti paraangan Inkaman kalanga Inkaman kalanga Inkaman pa'y aglabakit kalpasan na inkakirkiran kusina kensileta Inkaman kalanga Inkaman ay nagla inkaman Okay, kadagiti babaeng nalingang ibaon tilalakay na Agat alawat kayo basi Tanalaing mat sumarita dagiti lalaki Agur kaman apay impapugtong tayo ito Saan ko pinapugtong na ito? Atong palan tiyara pa ako ang mga asawa Talong tibungan ni ayan-ayat inan anusak lata Siya kundi na maliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa Gapukin ni ayat ay taktera kun iti pamilyak Inakman mangisa ang kalpasan na inakman pa'y agsagat ti paraangan Inakman naklanga Inakman naklanga Inakman pa'y aglabakit kalpasan na inakirkiran kusina kensileta Inakman naklanga Inakman ay naglaingakman
pa'y sunduan na kiti anak. Inak agbalingke, inak balunan na kiti agrarao, inak pa'y akasan na kiti nila paak, sakto sibugan na kiti gumomel lang nga mula. Inak pa'y taranan tay gripot, sakto na marikatan kagsando kan. Inak pa'y iyaban ni Lorna nga managkurista tanay, makadomingon te Q-Tex ni Bakat. Apuray. Okay, so that's it. A song called Inca Man by the Four Decade Duo. DJ iTunes apo, DJ Spotify. Kung ni Kuya Melvin, nalipatak tinag-out. Agap apura. Agap apura ngamin isuna nga nagawit ta. Apo, kung na text message na lakay nakadigo sa kun. Kunan. Di pa kayo din. Inapura na tinagawidan. Datan. Aha. Anang ngarut, awan pa'y nakapugto. Kita mo balong. Awan. Sige. Pata di na udi nga kinantatakap pugto ang damutan kan anta mo yung papugto. Anta mo pin papugto. Awan nga talaga nakaala. Michelle Carganilla, Old Ligaya Agnipe Quirino, nasudi na mga Ilocana kuna na apo doon din na imbaga amin na nilaon ti lyrics. Ito ayang kuko sa balimot. Awamot. Kuya, andito na yung mga order mo na semento. Kung na mo, sa bali mo. Ito message dito. Ayan, good afternoon. Kaya Ma'am Dalin Bautista. Ayan, Fora mo Isabela. Kung ano mo dito. Ay, agur ka. Kablawak man da jigi dagay ka office mate ko nga dengeg. Kanayon nakakonkansawan dito ang ating. Kini ating Merily Rimas iti Bugalyong Norte, Ramon Isabela. Good afternoon king ka ating. Kan kastamot ka dagay kakadoming daji assessors. Assessors office. Headed by our Apo Ingles. Sige. Kini Boss May, kini Sir Pedro El Gueco. Okay. Napay. Kini Ma'am Emmy. Kini Sir Jerry nga Jacinto. Kini Sir Sanes Cielo. Kini Ma'am Jingjing Galiom. Kini Pilam. Kini Ate Lorena. Apo, kasi kala gumatang merienda, tapil bilangan misuda. Kini Ate SB, kini Kuya Leo. Ay, apo, dangatan na lipatak. Ay, ni Kuya JR Gayam. Nga madamang agpalpalaing tata. Of course, amin apo nga members iti LGU family, headed by our new and energetic Municipal Mayor, Sir Jess Ladaran. Yes. Good afternoon po kata kayo, as well as Ginty Vice Mayor mitatanga ni Sir Melvin Cristobal. Ayan, kadigiti amin nga nangabak nga sangguni ang bayan. Congratulations kanyayo. Apo amin nga labas na. Kat sabi ko maapo tagditinang kayo tayo tinasaya at maawatan nyo kumati 4 decade duo. Ayan. No, kanahin kami nga absent. At ano kati, pagtugtugan mi. Ay nga hantang maagap-absent ti weekdays. Ay, wana. Nagpakadata mo na kwa, kadagay boss tanya. Okay, kung ano naman ni Kapsat Rubelina Quaresma, nakatune in kami dito ay kakaruba ti programa yung Manong. Kung na, Manong na imbag nga malam yo, greet ko man ni Balong Mi, ni Balong Castro iti panagkasangay na itang Aldao. Rubelina Quaresma de la Cruz. Good afternoon, Kenka. We also have here, kung na to'y, Hi sir, good afternoon. Pabati nga po si Boy at Junski na nag-aayos ng sasakyan. Pakipatugtog nga po yung Mapanjay 7Cs ko na ni Marvin J. Shatres Daligkon. Apo nagatitugtog na nagan. Unfortunately, that's not our piece. Kanta apo dito ni kumariming Aprilin Velasco. April, kung na dapat nag-text din. Nagrigat mo nga pagtuan apo. Mga DJ Aji nalakalaang. Apo nung nalakalaang di apo. Kantaan tabi nga tama minsan sa baita nga ag-post for some reminders. Okay, bago apo ti padalastas, kantain mi pa'y maminsan dati ipagpapugtuan mi. Katiliwin nyo apo, dati title na naibalikas mi. Ito'y sonata. O ti tatay? Naibalikas sa labas seat. Bahala da nga mang nayunan. Kurangan da, di sa una da ito yung kanta. Once again, name this tune for 300 pesos over 092676209444. Ilocana anak nuan sudi sa patamay nakapapati tuwi pusok inaken ka ikari si kalay ngawan sa baliti inak ay ayaten ken pagserbian tung paltanen aywan Ilocana ana emma jakto agayaten no
agbiagen no dinak ay ayaten. Ilocana anak nuan sudi, sa patamay nakapapati. Tuy pusok inaken ka ikari, si kalangawan sa balitin nak ay ayaten kan pagserbyan tong paltanen. Ay wen Ilocana ana emma, jak tuagayaten no dinak aklunen. Ilocana ana rekta, jak tuagbiagen no dinak ay ayaten. Ay wen. Okay, that's it. Ayan, apo sabi ko matad makapugtukat. Ang subli apo ti 4 decade duwaw, kalpasan, iti sa magmamanong nga pamalagi. Magatangen ken mangiganen karuba iti second album ti 4 decade duwaw ana pauluan, adda kami manen.